Hi guys, welcome back to my channel. If you're a returning subscriber, it's a video I'm cozy. If you're new here, I'm cozy Linden, subscriber or and become a part of the scheme. Sazitour. So yeah guys, it's another vlog. Today's vlog is a little bit different because I'm so I will not be saying much on this vlog. I'll just show you guys what happens there. So yeah guys, please don't forget to like, comment, and subscribe. This is what I'm wearing. This is my outfit. Let me take you guys back. So yeah guys, this is my outfit. Ngizonibona emkhosini womhlanga. Umsebenzi ngoba ibutho lisuke lizovikela nina intombi zisizwe ngoba nazi njalo ukuthi nivikelekile ngaso sonke isikhathi. Ngithokoza kakhulu ebuthweni ukuthi ngasuke enye indoda izotshela mina ngomsebenzi wami ukuthi ngiwenze kanjani. Iyakwazi into ukuhlala lapha kunjani, ayifundelwa lento engihlezi kuyo. Ngeke uye esikoleni. Ngizovikela amasiko nesizwe noma Oh,
Bonyane
ake nilalele kancane intombi phathani izisi ake nilalele kancane gobani okokuqala nje Shehlani mhlamba abanye abazi ukuthi njoba nigida nje ningizwe kahle kuneyintombi eyilapho kuthatha khona umhlanga ezu10,000 bayede kuthi uboni ufuna ukuletha lapho umhlanga manje ke ngithi ake ngikhulume nani weyintombi indlondle nophaphe ekhanda kaMesi babethule bemlalele lo muntu omemezayo umemeza sengathi uyakhala uyalila uthi igula likaJama lichithwe ingqwele endala yakithi komalandela ube nesibindi ubuthelezi ngokukhuthazela umntakandaba bemthuka bemxokofula bethuzula kayokubusa kanti bamgcoba ngamafutha empepho usodidase inkonyane elincane likandaba esidimbala umphikelelo wensizwa ephikelela amadoda kwaZulu esephelelwe ngamandla uhlanga lomhlabathi phetsha lephuma esiqiwini kade bekulindile wena wathi umuphuma wangangentaba wathi umusabalala wangangelwandle wena waphuma ngasivinini eyakwadade wabunonhlanhla oganele eMandebeleni nani Mandebele niyoguga mdelile eniye nabona izinyane lesilo sikandaba umaphoko ebeloko ngayinsizwa eyisinikinikana ikabubende bezingwe ohlambe ezandla amakhanda amadoda wathi wona yomhlabelela kuye kwagcwala isifunda ngemfule emibili esomkhuze nesothukela eyakhinde yashafote ePitoli kwazamazama uMC Bota indlovu enebatha kwabamhlophe abelungu lislahlile maZulu ngoba zonke indlovu siyokhothwa ngonina ilanga lislahlile kwelakithi kwaZulu imbaba lethumba amadoda lapha ehlathini eBhalito ngetshelo lomlabalaba elalingaziwa umuntu lawamdida amadoda lamdida ubiyela umqapho ngonyama lamdida ujika ezala kaXaba ngencwadi encane eqoshwe ngumkhwanazi usayitshana omkhulu wasesifundazweni kwezomthetho lawadida amandiya abuyele emuva amandiya enini namakhanda esumkhwanazi udlala umambatile xola mkhwanazi umvundla luyeqaba futhi uyesaba ukulahla inkosi lapha ehlathini eBhalito ngoba uyokudliwa nayizilwane ezehlathi mntakandaba yenqaba inkomfe engenabaphelezeli ngoba uyokulahlekelwa isizwe sikamamunga siyokulahleka nesasenza ngakhona umsindo kwingonyama trust ungowani bondaba ngoba uyakuvusela amakhosi yebukuthunukala ngoba imbabazane isiwahaqile namadoda nangezinyembezi ngapha ngasempangeni ivale mfana lendaba ine-affidavit iyakubangela bomthetho ngisho kuwena-ke wokozela yakithi efundana abayikhipha inqunu endlini ngoba bethi bayibangela amahlazo bethi umisa uZulu ubomvu uthi gidigidi kanti okandaba bengenamali bambangela amahlazo yebo ukuthunukala sifike kuseshamthethondini saphuma liyoshona ilanga iyakupheka iyasithulula imbabazwane emahwaqa ngomqingo wamaphepha ithi umisa uZulu uselenzile icala ngoba ethatha uthanduyise ezale masimeleni wamshovele esizibeni isizibe sasingabhukuda umuntu sasibhukuda umuntu ngoba lokho endlini kokantuswa lamba mageba uyabizwa eshamthethondini ndaba zakho mntakandaba zimnandi zubhelebhele zidida umuntu ekulandela halala mageba indlela ethu ubheke ejozini kwamakhonyeni wakhulumisa abantu bengasathanda ukukhuluma impita badala le ndaba isiyosala ibaphika nabasha ufike emini bebade kwamyeni kuye kwadatazela umama wakamyeni kodwa wembume akaba lamasongo sohlabelela ngawo ugijima uzenda usedla lempangela eyokhulumela inkosi kwabomthetho abomthetho babuze bayithola indaba nansi indaba enkulisa nohulumeni ka5 years kuzwani babazani inkulumo zikakhongolo sezinothuku sithi nomuntu omdala eshamthethondini inkosi yaphelela esweni lapho ndini ungayibambi ngezidlovana leyo ndlovu wethokodidisa ayisakhahleli yanqaphaza kuyosala mgwengwe kuyosala khongolozi abaseNazaretha ngibabuke ngabathanda ngokuthatha umNazaretha bawunika inkosi ophahle wamhle kandaba obhukuda phansi kwenkunzane khula mageba wena wesimo ndabezitha
kahle ke Silosa
Uhlojelo phapheka ndabamenzi abawona sayo emeze ngathi uyakhala uyalila uzigula likajama likhuthekile elikhuthe ngolendlala kuyakithi kwamalandela kube sibizi kuthelesi okhuthaza umntakandaba nabo bemthuka bemqokofula bethi velithi ngokwebusa bethi kawubankosi kanti bamgcoba ngamamphuthu empepho engala ngakithi kwamalandela usokhidase elinkonyane encane kandaba esedigimibala umphelelwe insizwa ephelelwe amadoda ngithi kaZulu esephelelwe amandla umaphokothe insizwa